الكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma 'allimna ma jahilnahu minal Qur'anil Karim fi tafsirihi wa ta'wilihi wa ghairihima bi rahmatika wa karamika wa fadlika ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang mentenggetingat, yaitu kepada agama Islam yang kah mentenggepudip oleh Allah Ta'ala dalam pemurun. Mudah-mudahan insyaAllah bak malamnya, bak bengahnya, katanya dalam bak surat Al-A'raf daerah ayat 30. Tetap ayat daerah ayat 30. Kemudian takbah siat surat Al-Baqarah. Ayo ta maju bak surat Al-A'raf. Nanti kali ke tak sambung lama ini. Nyo ke bengahnya mentang. Ke bengahnya mentang bak surat Al-A'raf daerah ayat 30 daerahnya lah. Al-A'raf, surat Al-A'raf, surat kelimang bekna salah. Ketujuh, ketujuh. Kerana betul surat kelimang. Riban di mata kacapi. Puji kum kelabai. Kampak kan? Nya takun BBO sapat. Mia takun putih ju, hanti putih kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala nepelemah contoh kepada gedaya jinau umat Muhammad sebagaimana umat Nabi Musa awal, iaitu yang dipegah oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Tak pegah juga baca biuk sapat jinau, iaitu tentang tak mulai ba Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhasna ala fir'auna bisinin. Ayat ke-10, 110. Nampak ke? Surat Al-A'raf ayat 110. Kan? Walaqad gepegah oleh Allah Ta'ala gebi peringatan ke bandu hamba ne, termasuk getanya bak bengohnya
bak kebit li Allah Taala kage hukum gebi hukuman walaqad akhasna ala fir'auna bisinin. Ya, jadi masa kerajaan Fir'aun gehukum Fir'aun gesiksa Fir'aun li Allah Taala bisinin, iaitu padin tun hana gebi ujian di langit li Allah Taala nyan gebi hukuman ke gedaya di dunia. Yang maka gedaya awate kakung sunat geyu sebayang istisqa. Jadi Fir'aun gebi hukuman li Allah Taala dua tun hana gebi ujun. Menan kita cak ke contoh daladan negara-negara yang kadzalim kepada agama Islam, nya hukuman gebi li Allah Taala. Pakan teman li Allah Taala gebi hukuman kepada Fir'aun dua tahun hana ujun kerana zalim terhadap iaitu hamba Allah. Jadi nyokeh maka legatayo baik tajak bak tempat zalim. Bak tempat-tempat yang kira-kira haji relau akidah tu. Lalu wate hana ibadat. Ho cita ja ta perame bak tempat-tempat ibadat, masjid tempat ibadat, tempat mustajabah doa, baik tak kebah harta jamaah. Apalagi urus Jumaat kewajiban. Teman mi hawa te kelagayan baik ja. Olehnya lam hukum li Allah Taala gebi hukuman. Wa naqsim minas samarati, ya, dan lom ban kahana gebi ujian kamu tuntun pak itu bit boh kurma, pak itu bit boh pak itu bit boh sawit, pak itu bit boh ujun, pak itu bit boh kaye kahana boh kaye nang ku je ta pu blau boh plam, ya nyo hana itu bit boh li kai lup lang tanah ta pula kaye boh bak cabung deh datu tapi payah takuh boh lang tanah. Hanya hana ujun tatiram kadang kerung-kerung tu mia dua ton punan ya. Jadi nyan hukuman bertetepu ke gedaya cit awate ka hana gebi padi hana gat padi ipajuh li tikuh padi ipajuh li darut padi ipajuh li hama padi nyan hukuman Allah Taala terhadap gedaya gara-gara hana taat hana ta ibadat, gara-gara galak tajak bab maksiat, gara-gara galak tabah maksiat ublang. Teh tabah maksiat ublang, tabebe bak buh jakut pakai bancara tak pekoh kena tak pekoh kedih ka hana wajib jakut tak berah. Maka bekli kedai tak pubut maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nyan pu paidah pu hikmah la'allahum yazakkarun. Nyan bejit ke pelajaran teoban kalagayan gebi hukuman kepada gedanya. Teman Fir'aun hajik ke pelajaran, gedanya apa keturunan Fir'aun cit, hajik ke pelajaran tu. Menyoka tabah ulama, cik ke tak pegah juga ke Fir'aun cik kedih dayo. Fa idza ja'atuhumul hasanah, ahban wate ka merumpuk rahmat bahagia dan kah iaitu tak pegah bisnis dika meningkat saham ITKI ka merumpuk yang jeroh-jeroh gak-gak ka merumpuk kekayaan jabatan pangkat dan segala macam. Pegah lawak Fir'aun menaci urang kedai yang jenuh pu dah pegah urang kedai yang jenuh mi taban tau ke masa Fir'aun zaman masa Nabi Musa qalu pegah le urangnya lana hadhi nyo kehebut kamu karena kamu merumpuk iaitu syafaat merumpuk bantuan merumpuk dan segala macam lah ya nanggak god. Hantamna iaitu ibadat, mensyukuri rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in tusibuhum sayi'ah kiban teman yatayyarun
wate merumpok musibah, wate gebi musibah li Allah Taala berangkapu mentong. Ya hana payah tak uraikan li musibahnya. Nyan kaji pedaleh ke urang lain. Ya tayyaru kai pedaleh ke urang lain. Kai pedaleh ke Musa. Ya tayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kaji pedaleh ke Nabi Musa. Kaji pedaleh ke urang yang mengagama. Wa man ma'ah dan urang-urang yang beriman kepada Musa. Ahwate gebi musibah kamu daleh ke urang beriman. Kamu daleh ke urang Islam. Tapi awate merumpok kebaikan yang gak-gak dan segala macam, hanya hanaruh hurung Islam, hanaruh hurung iman, awaknya tagai. Kau lagian kejadian masa Nabi Musa. Masa Nabi Musa kitab-kitab Tauratnya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Al-Quran. Tak pegah iaitu kata pegah agama iaitu Yahudi. Dalam bahasanya tak pegah dengan bahasa Arab termasuk Islam Syid. Mithir menan. Tapi dikarenakan dengan dijampu-jampu iaitu Taurat kuno, itu ili iaitu sejarah-sejarah tentang kelahiran kebenaran Nabi Muhammad dan dibuka kepada iaitu jalan yang lain untuk menyesatkan manusia generasi selanjutnya, maka gepubata oleh Allah Taala menancip umat Nabi Musa sehingga nagakeun innad dina indallahil Islam. Yang betul agama jina masa jina adalah yang menyerah terhadap iaitu bagaimana kudrah iradah Allah. Islamnya menyebabkan menyerah termasuk tawakal. Yaitu menyerah diri lahir batin, hati-hati itu menerima sebagaimana yaitu ketentuan Allah. Nian Islam. Jadi Islam hana inanya sifat ji. Apabila negara dipimpin oleh Islam, semua agama bisa makmum. Karena yaitu beramal dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran hana gebi bantu kepada maksud. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Geyu bantu-bantu kepada yang berbuat kebaikan, baik kebaikan dunia apalagi kebaikan agama, dan geyu bantu terhadap orang yang takwa terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Han gebi bantu ya pegat paga bola. Han gebi bantu ya pegat paga saman. Han gebi bantu ya pegat iaitu kemaksiatan, boh igli, boh laut, boh bakmal dan segala macam. Nyan han gebi bantu. Yang gebi bantu tempat-tempat ibadat, lagi umpama masjid, lagi umpama iaitu dayah ataupun pesantren, lagi umpama tempat-tempat pengajian. Hinan gebi bantu kan tempat maksud. Tapi apabila punya jenau, punya ke lapangan bola ya pagi dengan beton dan segala macam. Tapi punya lingkungan dayah, lingkungan masjid bahlih juga kedih menan. Nian akan terasa adanya gebi li Allah Taala kan han gebi. Allah Taala innallaha laqaniyun 'anil alamin. Allah Taala hanaga cauh kemah, hanaga pegada iaitu hukum keraga dan hanaga tung faedah dalam alamnya. Hasapu hana perle ke aras, hana perle ke kursi, hana ke perle ke Sidratal Muntaha, mata ora bintang bulan bayangka hana perle ke Bandung. Nyan ke pegat ke gedaya cuman ke biaturan dalam gedaya udip dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibtum sayi'ah ahwate kagebi azab kagebi iaitu bala oleh Allah taala ya tayyaru kaji pedaleh ke urang mukmin kai pedaleh ke urang Islam. Sang seolah-olah lang masjid hinan penyakit. Seolah-olah dalam tempat-tempat agama hinan penyakit. Menyo dalam biara, dalam iaitu gereja, dalam iaitu nyan hana tapunapi. Miobat tempat-tempat maksiat nyan hana tapunapi. Nyan tanda-tanda yang bahwa kosong akidah, kosong agama.
berarti kun bahagian daripada gedayang urungnya. Nacin masa jamun masa Nabi walau ketika tahun. Misebat tempatnya miakun gedayang kana rimung. Kata tepu rimungnya nikap tu baik tejak kanan. Ya. Karena dengan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Mio kata tepu kenan iaitu kerung nyan mati baik tagrup lang kerung. Kata tepu laut nyan mati baik tagrup lang laut. Ya, kibancit mio lang jalu tak putundrau telang jalu, lang kapai tak putundrau telang kapai baik tagrup lang iya. Mio kata tepu memang nyan mematikan. Nyan ban masa Rasulullah jamun. Ya. Yang bermakna haji. Ya, kata tepat hinan daerahnya mati baik tajak kenan lagi keteo tajak langgli ikap darimu tajak ukurung ikap ibuya miamunan baik tatamong langgri baik tatamong langkrung ba adat ba hakikat ya urusan Allah taala ba hakikatnya cin memun nian mujum-jum murau-urau deh lalam iya hana gebi mati Allah taala yang ba hakikat mutun-tun lam guha hana gebi mati Allah taala. Niau batakalan secara adat nyan tang-tang kemiau kenan mati tu bataja teman tu kedira hana tatai tu kenan nyan hakikat Rasulullah taala hana ke mati tu karena getayokan urung hakikat urung umat ba adat ba syariat urung umat ba tarekat hakikat cikana kerajihinan terjaga wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Atai kam jehnya kam daleh ke Islam. Atai kajehnya kam daleh kurung memang. Tantang aleh urung ba mala petaka angote kalagian. Padahal yang selamat namanya saja Islam, menyelamatkan daripada api neraka, menyelamatkan daripada segala maksiat, menyelamatkan daripada segala yang menjadi bahaya. Itu namanya Islam. Keselamatan. Maka kita merempok assalamualaikum. Sebelah jarau. Merupakan ngongon. Wa tengah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jino kajiubah. Tutut ikatanya cik urang Islam. Berarti tanda hana akidah. Jino urang katanya Islam nyo kalaganya cik dum. Na akidahnya. Awak teta perhati supo tanya. Kata Hindu atau Buddha. Tapi kadang yang kaji nau, yang tanda hanjit tahu dengan ulama, tanda hanjit yang murna udayah, tanda iaitu hana butui ulama. Kan tak pegah hana butui sikulah kadang hana tak pegah, sikulah yang salah hana tak pegah. Tapi baik tua kepada agamanya yang tak pegah. Teman kena ikun le awak murna urung pelai ke dunia, ulai perlai ke agama, pelai bandua, bandum-bandum benar ile. Benar ile mai. Ya, jadi ahwate ka musibah pedalih ke Islam. Ya, pedalih ke urang iman, pedalih ke masjid. Ya, pedalih ke jamaah-jamaah iaitu agama Islam. Tanya umnya baklum yang kehinan yang tamat tajak berjamaah, tam doa ramai-ramai. Punya jamun-jamun cik gejak rata-rata jurung, getut penyot-penyot, gebut yasin-yasin, gejak baca waqul jah. Teman berbetul takkan waqul jah. Waqul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baik takkan innal batilaka. Le urung kunjina innal batilaka. Jadi takkan berpah-pah innal batila kana karena menyatakan laka sang-sang seolah sebuah kalimat padahal batila sebuah kalimat kana sebuah kalimat. Jadi baik seolah-olah lakanya sebuah kalimat tu. Maka haji ada urung jamun kaim gekekun. Ya Rabbana
jannibna minal bala minat ta'uni wa ghairihi, sampai aja habis juga deh, sampai min kulli syai'in muskilah. Gadanya kenyan tafainya punya betul-betul arti yang kenyan tafai itu. Ni yang beruntung kepada agama anjir. Nyan Allahumma arfa' yang lagi kebaca le gure kata yang bunoimu. Pakan jara meno. Munyo memang punan terpegah iaitu balanya kana sajan tayo di kalangan gedayau yang pakai rafa. Tapi munyo bala dalam terus daerah tayo bak tayo yang pakai idfa. Teman jara pakan meno munyo talakai yang god talakai rahmat nikmat lagi yang pakan karena kiblat dunia ipat Baitul Makmur yang ditawaf oleh malaikat sabi-sabi. Maka apabila Kaabah kosong daripada manusia tawaf, malaikat akan ketun giat tawaf Kaabah. Berupa apapun, pukul berupa ticim, pukul berupa urung, berupanya, berupa je. Yang hana berupa, yang beruk lagi rupa bui, rupa saya. Dan iaitu rupa urung buduk dan urung tupah. Nyo. Pakan lagi yang paling. Teman wate tabaca bala arfa, dia apabila Allah Taala geputun bala kedih, hana mensangkut ngong kedih dalam tanah. Itun kembali. Jadi mio bala kan meligan saja tu Allahumma arfa. Bala galam terus Allahumma dafa. Maka lebih god bandua ta ganding. Allahumma arfa wa dafa annal balaa wal wabaa wa taun wal maksiat, wal mal, baklina batanya, wal iaitu yang kejadian perbuatan maksiat. Yang tak baca amin berhujit, tak baca busadu mat ma'angan dengan min. Apabila sadu mat a dengan min baru makna istajib, ya Allah nak terima pu yang kagak baca le urung baca, apa yang kagak lakai le urung lakai. Tapi mio tapu panjang a, tapu panjang min, tapu panjang min, tapu panjang a makna patih dengan makna aman. Makna ji patih ngon aman. Tapi mio amin lagi takkan watadhe ke baca Fatihah le gure gedaya le mum dalam sembahyang kiban ta seut amin le gedaya jamaah. Amin tadum angon min. Baru makna istajib. Tapi punya panjang a, panjang min, aman. Panjang min, panjang a, patih. Puta tayu patih, ba Allah Ta'ala, puta pelemah aman. Pu memang lalakai ba Allah Ta'ala ramai-ramai bergerimong doa pu yang kagak baca le, urung baca doa. Maka jijit ada tak pakai kunun-kunun azilah hajina. Hana mecih bak sebayang subuh. Rata sebayang tak nak pakai jid. Hamplain Allahumma syatid syamlahum. Hamplain Allahumma rfa' wa dafa'annal ghala' wal bala wa ta'un wal maksiat. Baca. Hana mucih tengah terbayang. Ada berangkat janjid. Yang baik gaduh hafaya itu ada ampunan hati. Hana ada mengkenayat. Tajaklah macam tu. Ya, jadi ahban ka rusak, ahban ka bala ka medalih ke Islam. Nyan meo lagayan gebite li Allah Taala bak gede umat Nabi Muhammad jenau. Ala innama ta'iruhum indallah. Yang sebenarnya kan dari golongan Islam, kan dari peti urang Islam, yang bandum-bandum adalah minallah. Ala innama ta'iruhum. Ketahuilah hai gedanya manusia hamba Allah, bandum-bandum daripada Allah. Pakan kejuk oleh Allah Ta'ala karena banyak pelanggaran-pelanggaran dalam negara. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Oleh karena laganya le gedanya bertegah-tegah
walakin aksarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka, kebanyakan orang tidak mengerti, tidak sadarkan diri, tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada kebenaran. Hanya mengingat ekonomi, pembangunan, hanya fisik, mental, spiritual tidak dijaga. Masalah adab pakiban home. Kan hanjut pembangunan, tapi selevelkan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang po alam, yang po pembangunan, yang po bak kaya, yang po batai. Tanah pegat bangunan lagi yang batai sa pegat, natanya pegat Allah taala pegat. Tanah pegat rumah yang kaya nata pegat kaya dah Allah taala pegat. Baik orang kata pegahnya rumah lung, yang toko lung, yang bangunan gedung lung pegat dari batai dan segala macam. Nata pegat batai. Hana kata Allah Ta'ala bandumian. Tidak ada seorang pun yang menciptakan sebiji nasi, sebiji beras, sebiji gandum, sebiji batu. Tidak ada. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kah. Yang teman ban kalagayan. Dikarenakan wa qalu mahma ta'atina bihi min ayatihi litasahharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Wa qalu, dikeun le pete-pete yang berlawanan dengan itu agama Allah. Ya, dikeun le pete-pete wata Nabi Musa pete Firaun. Ya, wata masa iaitu Nabi Isa dengan pete iaitu awak iaitu Jinoyan. Waktu masa Nabi Muhammad dengan peti-peti Abu Lahab, Abu Jahal. Puikun. Nyan dipegah lawaknya. Bandum-bandum nyan. Mahma ta'atina. Berangkajan masa menteng. Berangkapu menteng kapegah iaitu ke kamu. Pu menteng yang kabar min ayatin daripada bukti nyata kapegah Quran, kapegah segala macam. Nyan bandum-bandum. Nyan Allah tujuan kayak pegahnya, yaitu litas harana, untuk yaitu kapekelabui kamu. Nyan dipegah watai dipegah le ulama-ulama. Moyo masajina watai gepegah haba-haba ulama. Nyan hanya untuk mengelabui kami, untuk putihi kamu. Untuk kapekelabai kamu. Ya, maka ajih keun walik nu tengah long haba walik nu sekret. Baik nak keun abu nak keun. Ya, ni walik nu hanya ke soso ke kunyan. Bermakna abu-abu hina agak jelas. Ya. Teman le urang pegah bapak-bapak tengku-tengku abu-abu nyan penghormatan karena abu-abu meyo abu. Nyan hana bandum meyo keun abu-abu nyan ka bandum-bandum. Teman lewat no ke celele ke keun baik ke pegah abu-abu. Jadi yang bermakna untuk gebum-pupum kita abu meri abu dengan abu-abu. Ya, jadi na abu-abu yang sifat abu-abu hana terang. Ya, kajit menan. Tajaklum. Jadi menancit lagi dia berangkapu je pegah le ulama. Ya, kebukti dalil je ke berangkapu masa-masa yang lalu pegah je berangkapu. Ya, nyan bandum-bandum nyan untuk pekelabui kamu. Fama nahnu laka bimu'minin. Han mempatih kamu kawa Islam. Han mempatih kamu ke urang ulama-ulama. Yang mempatih kamu petikan-petikan ro kamu. Ya. Tapi hanam dalah menyebab Islam jud. Ya, tapi yang baik kaganggu kamu Islam. Ya, yang baik hanya pupuk ke pedalah ke kamu Islam. Padahal usaha iaitu bi'aidin nas dengan iaitu usaha-usaha draw ke kakak pedalah ke Islam. Nyu yang baik tagai kamu Islam. Oleh ka cipta lekah heban kana balaka pedalah ke Islam. Nyu yang baik. Kan masalah hanjut di kamu rawakahnya. Ya. Maka oleh karena demikian bertegah-tegah oleh kata baik tak kosongkan masjid.
Baik tak kosongkan jamaah, baik tak kosongkan tempat pengajian. Mati dalam tajabut pahala syahid. Mati tajak ibadat pahala syahid. Mati iaitu bak jalan Allah bunuh tak bantu saudara, tak bantu keluarga, tak bantu keselamatan harta, nyan pahala syahid. Walaupun ken syahid iaitu hana payah semana, hana payah sebayang. Ya, yang semana sebayang pegafan tanam biasa. Tapi pahala syahid urang mati jak tuntut ilmu agama. Apalagi kita tuntut ilmu dasar tauhid ka pengeh. Baik lihat tak berhabar. Ya, ngaji dakwah. Nyan bandum omban kanyan ka pedalih ke Islam. Jadi nyobat. Ya, kamu Islam hanam pedalih ke gaul lain. Kamu bandum min indillah. Ya, karena jika jawab pada Nabi Muhammad oleh Allah Taala dengan iaitu dengan kalimat yang lain. Qul hai Muhammad ka pegah ke bandum umat gata. Kullun min indillah. Semua kebaikan, kejahatan, pahala, dosa, maksiat, taat, ibadat, semua daripada Allah, tidak ada daripada manusia. Karena alam ini, manusia ini tidak mampu menciptakan sesuatu seandainya tidak ada kudrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyan ke takluk ilmu tauhid, iaitu sifat ma'ani, nambah sifat yang takluk, iaitu dengan alamnya sifat Allah, termasuk kudrah iradah, iaitu ilmu sama basar dan kalam. Masalah hayah hana takluk karena yang menjadi syarat. Nah, maka murno ilmu-ilmu tauhid bacut baik gaduh iaitu ngonata iaitu adat budaya gop. Ya, jadi hana tepu. Teman waqalu watekai pegahlah. Oleh karena nyan bunuh awak nyan batat hai tem patih hai tem iman. Li Allah Taala wate masa Nabi Musa. Dan mungkin terjadi bak masa gedenya jinau. Pu teman. Fa arsalna alaihim tufan. Ya, maka Allah Taala gebi hukuman kepada negara-negara yang lainnya. Pu hukuman gepuput angin badai, gebi angin puting beliung. Jinau na pohana dum ka angin puting beliung, angin badai, angin yo, angin jih. Yang paling mangat angin jangan sepoi-sepoi. Yang tah angin sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi, ibi pangkat, ibi jabatan, ibi kemegahan, ibi kemuliaan, yang tengen telangyan, padahalnya lam neraka. Fa arsalna alaihim tufan, maka Allah yaitu menurunkan angin apa saja namanya angin, tetapi yang dia bisa menghilangkan bangunan dan bisa menghilangkan harta benda, bahkan bisa menghilangkan jiwa manusia. Oleh yang lom wal jarada, ya, geputeun lom kakak ikat erat-erat. Ya, bahasa Indonesia kakak ikat erat-erat, mio bahasa Aceh darut. Dah bahasa Aceh menyanyian ke kakak man menyorut kan ikat betega nyan beta fikir nyan darut ubena padi ubena iaitu punan on kaya gedang pula kacang dan sela habis pajuh bendum pu tanak lih le gedang ya nyan watekan nyan bandum tentera Allah Subhanahu wa taala jarat belalang ya. Ya, jaratnya belalang, darut, kakak ikat erat-erat. Yang geputun iaitu tentera Allah Ta'ala. Yang kageputun hadis selapis sinin bunuh kuung metuntun. Ya, olahan geputun angin topan, angin badai, bahasa getih angin puting beliung. Ya, memang hanya tatim taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah yang lam geputun li Allah Taala le geputun wal jarada darut nan bunuh wal qummala geputun lam putih iaitu piap-piap darah lintah pacat gutai ya urang laki-laki rata-rata timpang miahang kabi ku timba pungli-pungli nyan jih cit termasuk wa ke makna gutai ya cit. Ya.
wa dafadi', ya, dan gebi bala lam Allah Taala yang berbentuk binatang cangguk, ya, dumha tahu yang takalan cangguk, lam rumah cangguk, lam tempat cangguk, tabuka kanot lam kanot cangguk, ya, ha tanah pelung bila lagayan, ya, menacit Darut bunuh ha yang tajak bandum Darut, tajak simpangyan pena kana Darut, tajak kedih pikai dong Darut tabau kawan ha yang tajak ka Darut bentuk bandum, ya, menacit gutai, ya, tahu kena lawan. Nya gebi lagayan di Allah Taala, naudzubillah. Wadam, dan gebi bala Allah Taala wate masa Nabi Musa aje putalake masa gedayo darah bandum, tajak ukruung darah, tajak umon darah, tatungging langlah darah, bandum-bandum darah, oh tajak belah-deh hanam darah, wate talake deh watuh bak gedayo ka darah. Ya, maka jina le bandum jipoh mudarah hawa ji kegebi ia darah bandum la Allah Subhanahu wa taala. Mete belah deh hana talake sampai iaitu ya menyokong gadai jaik bau karena hidih hana banta bukat darah cik, ya, nyan ban nyan adalah pembalasan Allah Subhanahu wa taala apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan bandum-bandum yang kagebi bunuh buh kung mutuntun, buh angin topan, yan, buh Darut, buh gutai, bandum-bandum pu yang gebi dar hana mencehnya nada masa gedayo jinau termasuk berosanya yang bakat taili heboh mio bahasa Jepang ikun tsunami, mio bahasa Aceh bakat taili. Ya. Nyan bandum-bandum ayatim mufassalat, bandum menjadi fakta yang nyata, ya. Oleh karena laganya karena gedayang bunuh sifat angkuh untuk melawan fastakbaru, ya, maka enggan cok kare lawan ngonyo lawan ngonji berbentuk gedang melawan padahal dengan taat ngon tatung itu bayang tarah jaro tung itu bayang mentong apabila pakai niat gedeu kena Allah makti surati iaitu bayamini tak pakai alam doanya ni gedeu adakna kumun-kumun bak yakulah tepeh bak gedeu bubekna bergerak tumun bubekna berfungsi bertalu jih iaitu bumenang ngon itu bayang tarah muka ngon itu bayang tong mio jamun nyan mio sebayang cik langkulah bak dikem mutijit dikem lasahnya bandum kenan gegeneuh kenan hana mengkumun hana nyo jet kubat nyan wadu kenyan mio geten ta pegat kulah nyan ia bekas tu sebayangnya yang geten tu sebayang wudu yang sisa daripada geten tu sebayang wadu, ya, apabila tatoh gunakan nyan bisa iaitu mematikan bakteri apabila mengkemat iaitu bak jasad bak tubuh gedayang, ya. Tapi hana tatoh pasangkan niat karena innamal a'malu binniyat. Nah, maka jih ngon niat itu bisa berhasil, ya, dengan secara adat dengan perbuatan, tapi dengan secara syariat harus ada niat, ya. Dengan hakikat bandum urusan Allah Taala han bi bekah li bandum alamnya, ya, jadi karena kajulannya bandum-bandum yang bunuh bandum jet kenyan karena kata wa kanu qauman mujrimun nyan putih-putih yang han patih yang pedaleh ke Islam yang pedaleh nyan adalah awak mujrimun awak yang berdosa awak yang hana percaya kepada Allah yang ciptakan alamnya dia menciptakan Tuhan sendiri kan paling bodoh. Lu tak pegot tak put batai Allah Taala pegot kata semua. Dumna carong kajian ono kana kapengo yan sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu minasyahidin wallahu a'lamu bisawab wa ilaihil marji' wal ma'af. Ya nyo kajian hina mentang tabih hina mungkin insyaallah menamu panjang tu tenan ke taulang long kedih bab surat al-baqarah.
Cuma pakai lo ajak kena nyo sang lo rasa penting jino siat. Watenyo. Jadi nyo baik tu tiba ni tagamnya kamu cengkeleng bu jih gelom tamat kena kai perang.